Dumelang, hello, hi, welcome to Qwaqwa Radio Podcast. My name is Mamosala Lerata. Thank you so much for joining us even on this day. Remember that on some instances, I'm going to be bringing your favorite Qwaqwa Radio presenters. And today, it's one of those days. It's one of those instances. Thank you so much for joining me. Please do ensure that you watch the entire video. And while at it, please do like, share, comment, and most importantly, subscribe to the YouTube channel. And to the new subscribers, welcome to the family. All right. So, tsatsing na ka jeno re na le emong wa dibuhudi tse leng hore di rata haholo tshebeletsong ya Qwaqwa Radio. Ke bua ka mang ha ke sa bui ka kgaitsedi ya bashanyana Matlaleng Mofokeng. Welcome. Hi Miguel. Hello darling. O hantle ma. Ke hantle wena o hantle. Ke bone hleng ka re o shabahale ka re ngo njimetse wa tswa keng. A tsa nna jolo ka mehla ngwana se ke motho a dulang a le mafolofolo. Yeah, no. Ha twa tabeng tse tjena ke batla ke be ke le hantle. You looking beautiful. Ke a leboha le wena motlehle. Thank you for joining me. Jwale tsatsing ka jeno re na le Matlaleng Mofokeng, and the interesting part of this of today's interview is the fact that we started together. We started together. Ha re hlalosetsa our viewers, ha re bua ka Matlaleng Mofokeng kgaitsedi ya bashanyana. Jwale re tloa behind the mic because re tseba kgaitsedi ya bashanyana. Okay, ungutile ke next time, but it's coming now. So that's all that we know. Jwale hantle ha re kena ka botebo re tseba bo betere ho feta behind the mic. Ha re bua ka Matlaleng Mofokeng, re bua ka mang? Re pele ke qale wena Mamosala ke le bua holo sebaka sena se lemphang sona gore tsatsing lena ke be e mong wa baiti ba hao. Jwale ha re bua ka Matlaleng kgaitsedi ya bashanyana ke ngwanana ya tswang motseng wa Phamong hona mona Qwaqwa ke hlahetse lapeng la bana ba tsheletseng. Ke na le ba buti ba bahlano ke ngwanana ke le mong ebile ke ngwana o fela ne. Jwale ke hotse haholo ke na le batswadi ba ka bobedi. Jwale re le bana ba tsheletseng re ne re itsitleile haholo le kenong la ntate fela. Jwale o ile a re hodisa jwalo la no se bonolo haholo dintho di ne di le thata fela he ka lehlonolo ngwaneso re ile ra kgona hore re ithute re phethele sehlopha sa rona sa leshome re le tshiletse jwalo. Nice. Ho ba monate jwalo so tla utlwisisa hore ha le ngwana na le mong ha ba batle letho ka we. Ke batla ke bo wa tseba keng pele o ya pele ne ke batla o understand how does it feel like to be the only girl, and also how has it about fela you're the only girl. It's also a thing ya hore o last born. How was it for you? Ona le bo abuti batho ba protectileng tate. Jo ho monate wa tseba ho monate haholo bane ha ka boholo ba nako ba dula ba o tshireleditse ba batle letho ka wena ha o hloka thuso ka se itseng e mong o teng ho thusa jwale ho no se imetse batswadi haholo hobane bane ba le teng mo fela he ke hotse jwalo ngwaneso hona la buti mong ha re bo buti ba ka yena ke le tshela ne jwale buti no ha sa la rata yona radio a rata mmino boholo ba nako ne ke boqata ke na le yena ke yena ke ntseng haholo ho tsana tsa radio. Let's take you back. Ha no le skolong o no le ngwana jang skolong o kene sekolo se feng. I'm assuming o kadile o kene sekolo Qwaqwa mona jwale o kene sekolo se feng, and how was it like for you ha ntse le skolong o no le ngwana jang skolong? Ke qadile primary ya ka hona Phamong mo ke dulang teng ka tloa ka ya Letsibulo ka ya Madibuo ka qetela sehlopha sa ka sa grade 12 sekolong sa Tlhorong. Ke ne ke le ngwana thotseng ne ke sa bui ho hang ke ne ke sa bui go re lona jole ke imakalla hore ke fihlile jwang monana radio fela ke ne ke sa bui le metswalle ne sentho ne se batho ba ka jwale haholo ne ke rata dintho tsena tsa setso. Ha e sale ke hola ke khiba sekolong ke etsa bo ditolo bonya jwalo jwale ka kakaretso ne ke le ngwana e mong a stele haholo ne ke sa bui ho tloa even le ha le high school la se ke le high school jwalo fela ha e sale ke le jwalo fela. Interesting. Now that's very interesting. Jwale o ka re o no le ngwana a tshwanang
ha no le sekolong le ha no le hae hobane hangata o tla fumana jwalo hore ngwana ha le sekolong e ba motho e mong mme ha le lapeng e ba motho e mong totally different. So would you say hore wena you've always been the same person ha o le sekolong lo le ngwana o a itholetseng a reserved a ithatelang ntho tsa setso le ha o le hae fela o ntse o le jwalo kapa e tle o no fapana haholo re utlwisisa hore o no le ngwana o fela ngwana o fela actually and you are the only girl in the family. Ba tseba ngwana se ho ntse tshwana sekolong le hae ne ntse le ntwe tshwanang e tla ha ntse re tswela pele ka moqoqo wa rona o tla utlwisisa hobane ke ne ke dula ke le ngwana thotsing le hona jwale ke rata space saka like le lapeng mane o tla thola ho dutse shejwe TV tla be ke ikwelletse go munyaka ke jwalo ke dula ke le ngwaneno a Stella dutseng a le mong hangata ke rata o kena ka ga batho jwale motho mongwe ka re hey matlaleng ha rate batho the ha o jwalo ke motho wa batho ke rata batho haholo empa ke na le nako eno ya ka ya hore ke tshwanela hore ke dule ke le mong jwale o ka re ke the thing like some challenges growing up haholo from when you were a child until o fihla sehlopheng sa 12 mo ka reng ke di challenges different tso la kopana le tsona as a child. Jalo ka ke hlalositse ngwaneso hore ne re isitlile haholo tšheleteng ya ntate wa ka ne so ho nona le bo maeto a sekolo meleng hore bana ba bang ba tla be ba tsamaya nna ke gone wa bona neng ke tla be ke batla diaparo tse tsena ha ke gone o di fihlella jole ka lehlonolo ke le ka bua le pelo ya ka hore tse ding tsa dintho ha ra lokela hore re di latelle tlamile o amoele maemo o dulang ho ona jole ke tse ding tsa diphephetso tse ke leng ka kopana le tsona hore batswadi ba ka tse ding tsa dintho ne ba sa gone hore ba ka di fihlella kapa ba nthabise jalo ka bana ba bang jole nteno clearly ne le ntho e sa duleng ha monate. At what point did you accept okay what I don't think okay re a tseba re bile bana kaofela ha o bonolo hore o amehele hore wa tseba hona le leeto la sekolo nna ha ke no gona o tsamaya because ha ona tšhelete sekolong ho aparwa di jersey tse white nna ke no gona e rekelwa now because ha ona tšhelete ke o la fihlela how did it come about hore wa tseba ke amehela bophelo ka mkhopoleng ka teng as a child hore ha ke tshwane le ngwana itseng ka lehlonolo ntate modimo o etsa dintho tsa he ka tsela ya hae ha ke fitla high school ke la ka kopana le mogotsi mongwe wa ka o twe ke ntswaki e be le hore nna le yena mathata a gona batla a tshwana wa bona so re ile ga beana hantle nne ga ha ke na le 2 ranta ne ke gona ke mo feranta mperanta le ena fela jwalo jole ka tsela eo ne re patana bohlaswa no ke se ke wa bona e mong a ja e mong a saje ke ka hona re le ra ipeya hantle go wa tseba keng ha re amohele ene ke rona fela ba tla gona hore ba fetole maemo a malapa a borona ene ke batla go jotsa ntho e one ka classing ne re le hlodisana le ena ka dintho tse ngata ne ke tseba hore mona mogotsi wa ka ha ke se number 1 kwena number 1 jwang kapa jwang ra go re ra ipolella hore ga tlo tsepamisa maikutlo a rona dithutong tsa rona e le go toro ya rona e tle be go fetola boemo ba malapa a borona. So you've always had that thing hore ke nna wa tswa ke mong wa bana ba lapeng be hore ba tla fetola se jwale ha re bua ka the competition between you and your friend, are you guys still friends? No. Yeah, nice. Yes, ke taba se mna. Yes. Jwale let's talk about the competition that you're mentioning. I believe hore antse re hola competition ha itshwane le ha re le bana re le classing hore o number 1 if how number 1 itshwana ke be number 1 as long as it e mong wa rona is it still the same la ha se re ba holo hore to a certain extent hona le dintho tse le hore le hludisana ka tsona taba e le hore you want to grow, you want to achieve more things in life? Wa tseba ha ka logo bolelle ntse tlisa hape tabenyane ha hore re tshwanela ho amohela yes bophelo be ke bophelang le ena ba bophelang ha se be le hore re ne re ipona re tla be re bophela mara he ke la ka tsa hore re fihlile gore hafong ya mo ne re batla ho fihla teng hobane le ena o la ba le diphephetso tse bang o teana le tsona empa le ka jeno o ntsa yeme le nna fela jwalo mo ke leng teng ha jwale nnete ke kgotsofetse that's perfect. All right, jale ha re tsena pole so re file boholo about your
upbringing, being the only girl child, being the last born, challenges still kopaneng le tsona ha ntse o le sekolong growing up. Now, let's tap into bophelo ba hao after grade 12. How was it like? Ka mora grade 12 for nnete ntate wa ka o la zama hape ka ya Bloemfontein CUT ka fihla ka registera mono ke ne ke etsa lekala lena la office management tlasa mabaka a bophelo ngwaneso first year ya ka Smiley ke le ka Smiley so sena le ditaba. Okay. no taba ya teng ya nqabola ka first year fela Yeah. ke le ka iphumana ke le pregnant. Ka tlameha go khutlela hae empa ke sentse selemo se he because ngwana ka hlele ka December ke kgonne gore ke tle hae ngwana a be teng jole tabe nngwe e etsahalang bophelong ba ka wena mamsala ha abuti ka a moholo o ile a hlokala ka 2010 ne wa bohla ngwana ka Same year. Yes. So ka dula hae 2011 ka khutlela 2012 sekolong o fihlela ke khutla hape ke tla hae jole tabe nngwe ke eno ya bana ba ka ba babedi ke bashemane so se bile ke tshaba bana ha ngwana a ba teng a butiwa tsamaya because leno wa bobedi itse ha ke le sepetlele Elizabeth Ross a butiwa ka wa boraro a ba le manapo itse a qeta o hlabe ke nyena butiwa ka be ke tlang a ba hlokahala ke tsona taba tseo. So generally also tshaba ho bana ngwana because when you're bringing a soul into this world, e mong wa lona wa tsamaya. Shoo, that's hectic. Yeah. Hobaneng o nahana hore mohlomong it's aligned? Hai ke nahana ha ke sheba ka bobuti ba babedi ba tsamaile ke bobuti bene leng hore hara bobuti ba ka kaofela bane ba sa batle letho ka nna. So ntwe nkgothatsang gore ha ke bona bana ke bona ke yona ntwe ke itshedisang ka yona. Ba e ka bana le similar characters le bona kapo ke bo wena fela gore wena o ikutla how like how bona ngwana how okay ntate modimo nkile ang fodisa ka ngwaneno bona ha bana di character tse tshwanang ne se le nna fela ke ipeya hantle obane eno a moholo ibile yena butu wa ka tsameleng o la tsama mo file lebitso so ke ngwe ya ntho tse dintseng khothatsang haholo wa bona. Man, that's sad. Really, or sekolong did you go back? Ska 2012-13 ka khutlela hae wa tseba ho tla ba thathanyana le teng a ke re o tla ya mona o ye mane be le gore dintho ha di kopane. All right, so now you have your child o khutlela morao ho lo qetella dithuto tsa hao. Now you are a mother. I believe when you were a child, things are a bit different in terms of responsibilities and you know. So how did you tackle that, being a mother and now you are back in school? How was it like for you, lo fihla sekolong also le motswadi? Hey ibile yo ngwaneso he ilampha dikgothatso haholo ya o tseba fela gore se ke sile motho ha hae jole tlamile ke sebetse ka thata haholo ke le ka tlamela hore ke kgaoletse dintsa dintho tse ne ke di etsa o tseba ho le ngwana sekolo ke ha le ngwana sekolo hona le ntho tse leng hore o a di etsa ka itlisa kelellong ya ka hore ena nako ha isa le o bapala tlamile ke tsebe hore ke batlang nnete ke le ka ba ngwane eno a ntsa le jwalo a le stele fihlela ke tla ke khutlela hae he O so qetile. ke qetile ke zama bophelo. So at least you pushed through until what would you say to there are people who are in varsities right now. It happened. They are out of our control. It happened or you became pregnant or what would you say to ngwana antsale varsity analing high chances of having a child? You had to come back home and then udule nako itseng and then go back ulo qetela dithuto tsa hao. Ngwane leng hore o varsity hona jwale ya pele o tshwanela hore o tlo tseba hore na o yela eng mo toro ya hao ke efeng ba teng bashimane ba tla o sitisa mona le mane jwale o tla tlameha wena o tsebe hore na o batla eng o tsebe hore boemo ba lelapa la heno o bosile bo le jwang ene ke ka wena fela hore o ka bo fetola mamello hlompho ke tsona tse tla o isa hole. Le utlwile ke how university must be.
Yeah, thank you so much for that. Hobane ke a tseba hangata hobane ha re fihla tertiary institutions maphelo a rona a fetoha haholo because ha o tshwane le ha o le ha ntse o le high school o na le mme wa hao le ntate wa hao, your brothers ba ntse ba re hey scam wa bona you get to hore o phele bophelo ka tsela e nngwe mme ka nako tse ngata a lot of times but they get it very wrong. Now you have graduated. Ke tlile hae ke re ngwaneso. Yeah. O tla tsama bophelo ha se re ha tswa varsity fela o tla bo fumana mosebetsi. Haholo tla bo ba le selekala le itseng o nane go tla fumana mosebetsi mo. Athe ha o tlo ba jwalo fela he ke le nna ka tshwara mona le mane ngwana mme ga le ka bophelo ke bophelo. Ntho tse amanang le your qualification. Ho fihlela hape ke se ke ipona jwale ke le province nyane ya North West. Oh, Northwest. Yes. Okay. Ke le ka phela mono 2018. Ke phela Rustenburg he ke phese mono ngwana mme ka phela. Ke mona mo ke iseng ke le ka fumana ngwana be le go 2018 ka December up to wa ka emong o a hlokahala. But ya ba ntho tse ntsa teng he ka dula mono wa hopola ke ise ke ngwane mongwe sa le a listele a saeng ka the hona le taba mono ngwaneso. Aba jale mona ntse ke tsamaya teng ne ke sa dula fela batswadi a ke re batla o isa bokae kae mohlomong ha o kopana le mathata a itseng e be le hore batho ba ditsebang ba re a man ngwana nwa ke motho wa bonkgono. Thokoza Koko. Yeah. Vale, never sa utlwisisi tabe na. Yeah, I was about to ask you, how did that make you feel? I mean, hey, Koko. And also, onale different layers, I believe. Hasn't told fellow Koko and then kids are vang, and I believe you were still unosa utlwisisi wena, but I didn't about utlwisisa man. Hoban ai ke khojetse ke batho ba bangata nnete ya bantu fellow ai man. Ngwana mkana wa bona ho fihlela ona mo Rustenburg he hona le me mo sheba Rustenburg ko kae mmenwa he ne rena le bothata ba ngwana ke isitse ngwana mo mmenwa ko mpolella hore wena ausi ha ke tsebe bona le motho a la o jwetsa hore na o ngwana bonkgono ene o rata o sa rate o tlotlamea o fete mo dinthong tseo wa bona a be ba ke ntho e jwalo jale ho no ho bua like ha na kwena ha fihla o bolellwa taba tsena tse kgolo hakana ho no bolellwa batswadi kapo le wena o no le teng o khona ho ikarabela hobane ke batla o tlwisisa hore o la ikutlwa jwang ha o ratang kapo o sa rate what's about ntho tse ding especially when you are young it's such a huge responsibility ke le ka makala haholo ho latela le bophelo boneng ke bophela ka nako eo phela ha monate wa o tla nahana ntho tse jwalo because ne ke dula le ngwana ka monyane hona mo jwale taba e nngwe ke hore itsa ke tlisa ngwana hae ke re okay ke tlo sia ngwana hae jwale ke nako hore ke bone hore ke fumana mosebetsi ka tsela efeng ha ke a qeta beke ke khutletse North West bonkgono ba le ba ntotela ka tsela e makatsang ba le ba ntotela ka tsela e makatsang hore o tlo sia ngwana o lo batla mosebetsi wa rona o tlo phethane mosebetsi ke nnete ntho like hardcore truth or because ke hangata ra utla batho ba bua mme ha o soka o bua le motho eleng hore o experience o ka se utlwisise hore ho a khone hore bophelo ba hao bo ferekane potso e be lengwe fela hore ha o sa phethe wa rona mosebetsi o lo batla go hwetsa le ba re jetse ka leeto leo la hao hore ke mathata afeng mohlomong o no kopana lona eleng ana etsa hore ka nnete ena ibe potso hore if o santse o na le taba o lokelang go edukisa mathata ke kopane le lona ke hore ha ne ke dula mo ne ke dula le ntate wa ngwana ne so ne re dula re lwana bosiu motshehare ne re dula re lwana tje ho fihlela ke re ile ga ya ho mmeno ke na la bo hore wa tseba keng ha o se ke ena mathata o banjole ntho tsa hae ke tsena o tlo phela monate jwang a sa etse dintho tsa hae ke batla ho jwetsa neng ka tla qwa ra bua founung ha ba monate ha re kopana fela a hobe ke marikana ke marikana ntho tsa North West jole ngwana se ke le ka nka qeto hona mono ka re wa tseba keng dintho tsa lefatshe ke ntho tsa lefatshe ke tshwanela ho etsa se loketseng bophelo ba ka la no se bonolo hona le thata ene le qeto e thata haholo ke le ka tloa Rustenburg ka tla qwaqwa ka tlo phetha thomo ya badimo. How old were you at the time? Ke ne ke na le ke ka 2022 ya
ke ka Ha se 2022 kgale. a se kgale because ke tlile e le ka August then ka September ka tlameha hore ke kene lefehlong ka 2022 ke kene lefehlong ke tswile lefehlong ka 2023 ka March. I get it for motho e mong a tshwanang hore re utlwisa ho kena lefehlong, it means o tswa heno o tsamaya somewhere. Hona ke gore mo ke thusitsweng teng ba ya tla bona ba tlo thusetsa lapeng. So o na le batho ba tlang ba dula le wena ba o thuse ka leeto la hao. Ho na le batho, there's a saying ya hore le batho ba lokelang ho thusa leetong la hao ke batho bo ba bontshwang kapa ke batho ba kgethwang. Is it true? Ke re intletse ka tsela tse ding bane ke nna ke bontshitswe ntwe ngwe lengwe hore ke tshwanela hore ke ye ho mang a etseng a ke ka hona ke sa sokolang ha ke fihla hae ke ile motho a tshwanetseng ho nthusa ene ha ba jwalo a nthusa ka thwasa ka kena lefehlong dikgwedi tse 9 ke le lefehlong. Thokoza. I mean, I think that's one of the most interesting stories about bophelo ba hao hobane ke kutlwe le moyeng batho ba bang tse ba re nkgono thokoza jwale mobamedi ke a tshepa ka jeno tla tloa a utlwisisa hore fela wena Mamosala ha ho bonolo ke hore ke batla ho yes, I was about to ask because haholo a ke re batho ba believang ho dintho tse fapaneng. So I ke nahana hore even le for wena ha o qeta ho thwasa ha o tswa lefehlong ho na le batho ba bang ba ne se ba sa o shebe ka tsela e tshwanang ka baka la your responsibility ka baka la hore o a kgethuweng hore o kenele lefehlong. Take us through that. Hola ba jwalo haholo ha ke qala ka nna wa ka wa ba bonolo ke le ka ipotsa dipotso hore hobaneng nna gore ka hara family ya heso hobaneng nna ke le monyane tjena wa bona ke tsona dipotso tse ke leng ka ipotsa tsona ka re ha ke utlwisisi empa he ke le ka ipeya hantle ka re ke le hlonolo batswadi ba teng hobane ntate wa ka o ile a robala e le hore o nketseditse tse ding tsa dintho tse kgolo leetong leo ha re tla ho batho di le tsa ba teng dipuo ha o matlaleng se le ngaka o tloaneng matlaleng o tsebe ha re sheba le matsatsing ana ga di bona dintho wa ke ebile ha o le motjha di tloa fela ao sana le moya hey batho ba wa ditseba ke why o sa dile ka stress za o so o na le moya yeah there are things like that empa ke la ka kopa matla ho modimo le badimo ba ka hore lona ke lona ba tsebang le go baneng le kgethile nna dipuo tsa batho ba tlo bua ba tlo feta ha ona mo di tlo ntisa teng jole 9 months o kena le fehtlong after that what you had your circle but bo phidisana le bona how hona le mohlomong dintho tse ding hona le tse ding tsa dintho tse le tsa fetoha ha se o tswa le fehlong ba se ba bona le motho a different couple hola ba jwalo but ba bang batho ba ile ba tloa bophelong ba ka ba bang batho ba le ba tloa le bane be ke sa banahana ba le male haufi haholo le nna ba ile ba tloa bophelong ba ka empa he le mono ke le nne ka kopa ho bona badimo ba ka le badimo ke re batho bana ho bolela hore nentse se batho ba loketseng bophelo ba ka hobane ha o kopana le diphephetso tse itseng ha ba o tshetse ba tloa bona o la ba jwalo I know it's probably it's going to be very uncomfortable but it's something I really feel in my spirit that I have to ask as young as you are, as beautiful as you are, honale this thing ya hore how tswa le fehlong kapa o thwasitse kapa o na le pitso e itseng hangata o ba associated le hore bathong hello you know, and I just need you to clarify, even for Motasa according to my research, there's a huge difference between, it doesn't mean how can certify it's a symbol of I think into it because unale matla itseng mohlomong o ka sebedisa ka tsela hore wa tsema Mamosala le hadima
E jwalo wa tseba e jwalo yona batho ba bang ha ba sa o tshepa man ha ba sa o sheba ka lihlolane o hlalositse hore ba bang ha ba tlo sheba jwalo ka ne ba o sheba mong ke tlabe ke botsa Mamsala ngwana ha o general sa nahana hobane nga botsa ka ngwana ka o batla o metsa e se le ntho tse ntse jwalo so o so tlameha hore ha o bua o nahane hore o bua eng o e bua jwang hore motho a ska enka ka tsela e itseng ke yona taba e mara wa feta ebile o so tlaetse o batla dipuo tse jwalo o di tlaetse o phela I'm assuming hore hona jwalo o phela le batho ba ileng hore ba utlwisisa your journey haholo hobane engwe ya tsona ho thwasa ngwana mme o tlo bakela lehloyo batho ha ba tlo rata ho hang yeno tlameha is it a thing though like why is it like that hoba hangata ha ona le pitso itseng ona le matla itseng hoduma ha o certain anointing batho ha ba tlo rata why is it like that hobane re lokela hore re o rate mo because o ka khona hore o re hlokomedisa hore wa tseba ke mona nka re kotsi o siatla take a shot left wa bona ke nana e jwalo ka boyona ke tlolo eo duma ha ke yona e tsang hore batho ba o hloyo bana ba bang ke dumela hore o tla bo ba bimela motho wa qetelle a o hloile e mongwe tla ba o leka e be le hore wena o alwanelo ha o itwanele ke mane mo tlo hloya jwa tla me o ipe hantle I always say to batho ba na leng pitso ya hao you know sometimes motho would burp a bohle kapo motho a bele like you know and I would ask like in my head I'm thinking or maybe they're telling you something about me is it always like that or not if I'm standing next to you and then obale a certain reaction either wa bohle kapo you know ba tsaba ko bolelle manyeloi a tsamaisang batho a fapana ne e mong ba itlhaisa ka tsela tse fapaneng e mong a ka lla e mong a ka etsa e mong a ka etsa like tsona di pipe e mong a ka botla jwale ho a fapana ngwane se tla tswa fela ka hore o sebakeng sefeng o tla bo ho etsahala a se hore ba o jetsa ka nna because ke me pla a ke re mara free consultation wa etsahala jwale wa mo jetsa wa njwetsa hore wa tseba ke qeta go bona hona jwale hore ho etsala 1 2 3 ke tlo jwetsa bana ha ke sa o jwetse ke tlo imetsa nna a ke re nna ke tlabe ke rongwa so ha ke sa bui ke tlo imetsa nna jwale in instances meaning hore let's say for instance mosebetsi mona o lora my producer or director and then tshwanela o mo one ka something when you walk in mosebetsing are you going straight to them to say mamela ke o logile wa tseba mabane wa tseba ya mosebetsing nna hlakoreng la ka tsebela mthemo na mosebetsing ha ke rate gore ke sebedise neo ya ka because mosebetsing ke mosebetsing ha itlile o logile ha o bua ke tla ba kopa le bona re ke a kopa ke bua nnete ya mosebetsing ke batla le thata o baneng o nahana hore thata a ke re ke believe hore it's your gore ke pitso ya hao and you it's your thing hore you keep calling ya hao so why ho yema ka pele hore man wa tseba mabane ka o lora man wa tseba ho thwe but be careful guy what ntwe nka ibuang go re fela Mamsala ke nana ona le bothata a kopotele go e kae ho wena jolo ka motho so tla itlisa ke le long hore e ka nna ba ke bua ka eng ke tla ipona all right ke nahana o re rutile about your calling and thank you so much for sharing that with you because I think Linda who rutile hong about you as a person now let's talk about leeto la hao radio how did you figure it out ho qadile neng wena o tseba hore nna ke motho le radio haholo re tseba o hlalositse hore you went to tertiary to study something totally different from radio ha re qala pisana rona ke o hlaloseditse gore hona le abuti mong wa ka ha go ba ka ke le tshelane ona rata mmino haholo ntsa o rata lona jwale mmino le radio ke dumela hore ka be le yena e le emong wa dibuhudi kwano qoqwa radio e be se le hore o thola mosebetsi ka ntle o ngotile radio ke ne ke tseba hore ha ke ya sekolong ke hlapa o seng ke mametse qoqwa radio ke ne ke mamela dibuhudi tse tshwanang le bo Kgethisi Masiteng bo Puseletso Dlamini ke le momamedi a moholo jwale ka 2016 ya beba hona le di audition ba le Mandela Park
ke e kore ke iteke lehlonolo le nna ke tsamaya ke ya mo ke a hopola ka nako ene o sena di-demo ne re sa sende di-demo ne le live auditions ke ile mono ke eme line e telele ka qetella ke kene ka hare ha ke fihla ka be ke otla ntho tse ke tummeng ka tsona Yes. a ka nnete ba nshapela matsoho mono ba re tla le founela re ya hae a ka nnete ra founa ba founa ka fumana mohala ho tshitloho ka be ke ya mohe ra fumana menyetla hore re rupellwe ke a hopola ke ile moyeng kgwedi ho isa ho tsepedi ke ne ke kena le medieke tse mogesi ke kena le memong ha sa le yotho ke mme Madipone ke ne ke kena le bona mono a o ka mora nako e kae ya be le hore re dula hae ya be ba ha re tswelelle ke hopola hantle di-audition mono ne ke na le Christina Ntejane ke ne ke na lenda mono ya be ba yena ka lehlonolo o a kena o kena mo a ka nyaha makare wa sebakeng nthwena se ya ka gore ke dule hae ya ba ho jolo fela Okay, and then Ladula High. Ladula High. And that was that. Did tabeno hai ka ba ya bolaya toro ya hao ya ba tla sebudi. Wa tseba ke le ka nyaha maholo ka re ai ha ke bone ke kene hape mo radio yona ke rata empa ho tshong ha se ntho ya ka ke tla dula fela ke le momamedi e tla fella mo. Wow. Okay. So wadula haye wa etsa dintho tse ding but santse o ja tabeng ya nja tabeng ya o ja tabeng go maga nna ke sebudi ke utlwile ntona ga kena ka ga studio I know hore ke sebudi and then fast forward 2023 wa pola ka tswa lefehlong ka dula sa fela 2024 ba re no re batla dibohudi re ba ka re ba tseba keng ke etse jwang ne se ke nyahame ke sena morolwane wa nako ya pele mara ka tla yeah is it second time as a charm yeah something like that wa khatla ba bedi wa tla ha ka tla hape 2024 ka romela demo nete ka dula hae ka fumana mohala ho tswa ho mokamedi wa mananeo kena mediketseng oh no sebetsana all right did she still remember you a ke kgolwa tsam okay. A ke kgolwang ho pol a ke tla re nkile le re bile le leeto le letelele there are people be leng hore monyetla o tshwana lono o la o fumana o buletswe hape bakeng sa batho ba bang and a lot of times people don't understand how patience is a virtue and it takes motho ananeng lerato le mamello ka nnete hore o be grounded into this radio journey how did you feel hano o tseba hore o ye mong wa batho be leng hore wa tseba ke ha ka lonke se re ke ne ke thabile hobane ke tseba ke nahana hore ho ka etsala nthwane etsa etseng kgetlo la pele nka bitswa qetellong ya fela mara he ka re ena nako mohlomong ke yaka ha ke re wa tseba ntho engwe le ngwe e betse nako ya teng when the time is right the Lord will make it happen ke a hopola ke tlile ka kopana le bo Mamosala Lerata ka kopana ya ba ho ngata wa tseba le bangata o tlo ipotsa ke tlo khona mo. Yeah, no, true. And another thing very intimidating is the fact that how mametse batho babu about the experiences, babu about their life journeys, and then sometimes if they're left out, you feel like I don't belong. But when are you pushed through until now, 2026, you are still here, you're still shining, you're still doing the most amazing job. Yeah. I really samele to le ngwane su fihlela mo le hese re kopa momamedi a re voutele nete mamedi la nketsa hantle a voutela le letsatsing lena ke a tshepa ha itshole yeah ba neng ke le ka voutela ga itsedi ya bashanya absolutely ke ka hona o bona nna le wena re dutse mona re se re le dibohodi tsa Qwaqwa radio ko ke taba e kgolo haholo nna yeah no it is ke ntho e kgolo haholo gore ke thabile bane qetellong ke le ka fumana ntho e leng hore ne ke galla ke labalabela haholo. Would you say hore bophelong mo lenteng hona jwale
it's exactly where you have imagined bophelong ba hore, you know, someday nkaba Qoqwa Radio, you know, it doesn't matter when or in ele khale ha kae ha no lora hore ke tla ba sebudi ka letsatsi le leng ka o phethahana o kana hana hore ho na le di box so di tikang selemong sena sa 2026. Ke tsho jwalo ngwaneso bane Qoqwa Radio e mpeile boemong bo eleng hore ne ke sa bolebella. Alright, nna vele ne ke ikore ne ke itjwetsitse hore nna ke etseditse hore ke tsejwe ke setjhaba. Ke etseditse hore ke bonwe ke ditjhaba. Jwale ka monyetla o Qoqwa Radio o ileng wa mpha ona ke nne enwa ka nnete ke ipona ke tsejwa hara batho. Ah, man, you are doing an amazing job. We'll give you your flowers while you're still alive. Well done. Well done. You are doing an amazing job, Mamamedi Baurata. People love you. Haholo. How does that make you feel? How experience lerato la batho ba o latelang, ba o mamelang, how le radio off air, how tsama ditseleng mona? Yo ke thaba haholo jalo ka kile ka o hlalosetsa hore nna ke motho e mong go ke ditlhong ke la bana ho tsama strateng ko wena kgetsi di bashanyana jole ntwe ba nqabolang ka yona wena sala se ko re ba re ha ke hlaya ho tla hla motho e mong a mokana code 40. Yeah, definitely. Ba go latela lentswe la ha o re ha o hla mona to hla motho e mong a mokana jole he mara ba thaba. That's why we hlalosa radio is a theater of the mind, because when I speak on air people think that I'm very petite because like Queen Sesintena and I shame code 14 ya qanqamba thong. Yeah. Nonetheless, what would you say to Botsamaisi Brothers brand? Le mohlomong highlighting few things tse leng hore this brand Qoqwa Radio has done for you. Botsamaisi ba kgaso ya pele ntwe ka reng ho bona ke le bua mamello ba ileng ba ba le yona ka nna ba bile le mamello haholo ba dumela ho nna hore nka khona ke na le bokgoni kana go tse dingwe na o le motho ke ba bona hore o na le bokgoni ba itseng bona ka ba khale ba yetsa tabena jole ba ile ba bona hore mmatlaleng o na le bokgoni ba itseng e bile le hona jwale ba ntse bana le mamello ntse ke le bua le monyetla o ntseng ba mpha ona tsatsi le thabang le dikelang Qoqwa Radio ha ke tlo lebala ke rata Lentuna House since 2000. Jale to the people beleng hore ba tlo kena maotong a hao ba tlo kena dieteng tsa hao ba ntse ba kopa ho votelwa new trainees, they want to be part of the station. What would you say to them as motho eleng hore o tsamaile the same journey be leng hore le bona ba le tsamaya? Ho batho bohle be leng hore motsotsong wa jwale ba hloka hore ba votelwe ke tlo re ho lona tsepamisang maikutlo a lona ho ntwe le batlang ene le skebela phoqa momamedi ka ba wa etsa ntho go bane mang a yentse ha ona le lerato la yona o tlo e fihlella. Thank you so much for being open and sharing leto la hao bophelo ba hao before this mic and during the time of the mic. Thank you so much. I wish you all the best. All the best. Lento tse dintse le hore mohlomong ha o so re jwetse o ntse hore I'm cooking. I cannot tshone mohlomong o sibini a retse. Elanka di etsa dintho kaofela ayo yona ka madi mabenta tse modimo ntime. Yeah. Nonetheless, thank you so much for honoring the invite. We wish you all the best. Mamasala ke le bile haholo hle ho bile monate ho qoqa le wena ke le bile ho team ya hao kaofela ke le bile haholo le wena sentse ke re katlo le mahlonolo bophelong ba hao ke a leboa. Mohilapeng mono re leboa haholo hle. Thank you so much for watching until the end of this video. Skalebala to subscribe, comment, like and share. From me, Mamosala Lerata, Qoqwa Radio podcast crew, Matlaleng Khaitsedi ya Bashanyana Mofokeng, we're saying thank you so much and say goodbye. Thank you.